Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Karib hoi dorbar mentakas ni, klalum sendon da ke jing yalang bakerki, ban penpau ke jing ngokmen, bat ai ke jing kublai bakerpang, ya menteri rang ba ke jela, Conrad ke sangma, hadin ba ulapen banaba an pleno ya ke Patharkma Civil Subdivision, ha ke arpu sauterik unai wing, kabalong ke jing kemen ke bakrau ki pat ke Western Ribhoi, bat ya ke Ribhoi dorbar, kabala juyai dawa na do ki por ba menshwa. Habakren cikilat patai kubor mentakasngi na kaliang uba RB Shadab ubalong presiden karibhoy dorbar ulaong bakatay ki jing dawa jang ki mentakala urlong bat kadai kasngi lekmen yaki patba ka Western Ribhoy klem da klet pat yaki weiru ki jing dawa na do ki CNRD block hamawati ha umden ka Civil Subdivision ha umsning bat Eastern Ribhoy. Nakaliang ka Ribhoy dorbar kala ay kublay ru yaw ba asostuni sotun u MLA ke jirang ubala shim khiaban but din ya katay kakam bat ke jing dawaban kentiu kerdan no ya ke Patharkma Administrative Unit Shaka Civil Subdivision. Dikhat jan baro kibadai banwan kilawang lut unjuk nadu u MLA nupo bat kini ke orang ba kibayadan kat bat ni bat ha kane ka working committee ke bangilayo mentam step nilai keren kapang kabadai tang kawehi kawamat kabakongsan kata kadai halor ka jingkentiu ya ka Western Ribhoy Administrative Unit Shaka Civil Subdivision kumbala penbenada u Chief Minister hagi singi ya halor kan kapang naga liang ka Ribhoy dorbar ni penpau ka jingkemen ka bakrau ni ai ka jing sungu ya u Chief Minister bat ya ka sorkar badia ka kabinet jong kibala penurlong ya kane ka jing terang jong ka Ribhoy dorbar kabala yaki ya kane ka kam kibala bu jing dawa na du islam ki bakam menswa ka Ribhoy dorbar ka de ka wei na kiseng ka bamdan kano ka jing ya syaliang hala hakaliang jong ki kam parti lan ya gino giliang nilong ka wei bat hakane ka jing ya kendu ni penpau ia kajing sukemen kajing syat kemen ka Ribhoy baro kawai bakawai nagidong ba ijongi ka Western Ribhoy kalau urlong ia kene kajing dawa kabagala slam ba kabangila kwa bat ngingit skam ba kane kajing ai jong ka sarkar ia kane ka Civil Subdivision kanlong kajing kerku ia ki paiba kibadon sya ka Western Ribhoy kumban situ hangne baniatip lang ka Ribhoy dorbar nado kisnem kibala seng yaka haus nem sia ya kendai spa nrifusan malayalam dai Dr. Didi Lapang kijong padasngi bat kilayale ban penio ia kane ka distrik bi jongi asujaran khat ba ha kita kisnem hakapor ka balong Chief Minister iba bibilong do nilayo ia ka Civil Subdivision ka Ribhoy Civil Subdivision bat haus nem kendai puar hadin ke jinglong Chief Minister jongi Dr. Didi Lapang jarang khat hak takapor ngilong gibadon bok la upgrade na ka Civil Subdivision sya ka district nadu u kendai puar hadu menta kala palat sya ka life house nem tam yai bat ngila don ha ka district ke ba ke jongi bat ia kane ka Civil Subdivision ia kane ka Administrative Unit kaba onsa upgrade ka sya ka Civil Subdivision ha kani ki bnai ki banwan ha kani ki tayo ki banwan kade ka wei na ki phang kaba ka Ribhoy dorbar ka juya kren ka juya dawa sya ka sarkar ni kan mau biang bah ka khatnyau tarik jong ubnai January hangne hi hapo Circuit House milakot ia u Chief Minister ha ka wei na ka jinglang ba jong ka Ribhoy dorbar hakaba baro tanwut ki MLA jong ka district bat ki MDC kia don lang baro bat hangtang ilabu ia kene ko kamat ka jindawa ban upgrade no ia ka Western Ribhoy Administrative Unit sya ka Civil Subdivision bat hadin katang ilalai bu ban ikendu u hapo office haka arpo tarik jong na Agos jong snem arpo nilai ngiabu ia ka ju ka jindawa ba un pengkloino ban upgrade ia kene ka
administrative unit Chaka Civil Subdivision. Hadin kejingwan jong u Dr. W.R. Kharluki haka khatsan tarik jong mulai Oktober arhajar arpuai hangte hapo office dari boy dorbar homsning nilabu biang ya kejing dawa ba un penia krenlem ya ke sorkar bahkan pen state ban upgrade no bat kumjuru hadin jong kini ki kayo ki benai ki baladep haka ar tarik jong mulai September nilalum ya ke working committee hangte po office hadin mengioi ba chief minister haka way na ki program kabuan habernihat ula penbena ba imat ya ka pathar kama on saai syaka civil subdivision pengilalum ya kaneka jelang ban mila penpau jong songo yu na du ko por bat hakini kisngi nang yo ka jing tip lang bagi media ba u chief minister ula declare sendon ba on so upgrade no yaka bat ya katarik ru ula ong bakan long haka arp sautri mutau bunai November tekari boy dorbar da kamen sim jong kajing kemen ni la priang sobha ya kane kajing pemena jong u chief minister bat lada kata kajing priang ha kata kesni lada ki khot ni kloi ban long bedan bentalang ha kata kesni ke ba kini ni guret ya kane ka subdivision kane long keburom ya kariboy dorbar kayeng na kabenta kumno berwandra ya ki development haka thain ga jongi ki development om ki barit ki baria hinrei bukum kini ki bakra manginang donru sibun ki jingdawa ong bakan long haka arp sautri mutau bunai November te kariboy dorbar da kamen sim jong kajing kemen ni la priang sobha ya kane kajing pemena jong u chief minister bat lada kata kajing priang ha kata kesni lada ki khot ni kloi ban long bedan bentalang ha kata kesni ke ba kini ni guret ya kane ka subdivision kane long keburom ya kariboy dorbar kayeng na kabenta kumno berwandra ya ki development haka thain ga jongi ki development om ki barit ki baria hinrei bukum kini ki bakra manginang donru sibun ki jingdawa tamin reya menta ngidon kane kajing sungu kabangin aya kane sorkar lada kadon kalat midang kwaru banang kentiu ya ka Eastern Riboy syaka civil subdivision kabakan thup na do ki bhormbong ki area chato baria komsning civil subdivision kabakan thup chadu ki chnong maulang chadu cha amjong ki bahap hapo jong komsning blok bat ngidawaru bat ngidang kerpat ru ya sorkar bakanang irap yangi bakenang penkre ban ai ya ki block development hak thai umden bagi thai mohoti kita kini kimat kiba kariboy dorbar kadon hadu menta ban kerpat sak sorkar ki sorkar ki lek kiwan hendai kariboy dorbar kayeng hagin nongrim baladawan kano sorkar ru kini kimat min bu akhmat min bu kum kijing dawa hukum kariboy dorbar hakane kesni ni penpau kumu ang mene daga bas ngungu iya ke sorkar apo kajingalam jong chief minister ukonrat ke sangma ibat ka kabinet ke jong u bat kumjuru iya ke sorkar MDA hibaro kebala ai sobha yangi ya kaneka civil subdivision kebade ke way nakimat jingdawa kebala slam ba kebakari boy dorbar kayeng bangi ai kublairu ya lokal MLA ya iba sostanus sotun ubalong u MLA menta jongan ka thain ubalai tresitom rengkat badon ru hakane ka sorkar ubalai buddin yang ne ka kam badai lang ba ka jing tre ka jong u malala men pen ulong nyimdan kano ka jing super kari boy dorbar ka yeng halor kanong rim gumong ong mene ba habawan kino ki development ni pediang dak bas mohon